Ekipa emisije Fashion Files iz više razloga danas u salonu Refresh tražili smo mesto gde ćemo dobiti profesionalnu uslugu i definitivno smo takvo mesto i pronašli. Maja sa nama, dobar dan i dobrodošli u emisiju Fashion Files. Videli smo ovde jedan zaista sjajan tretman i pretpostavljam da se slažete sa mnom i sa ovom uvodnom pričom, s obzirom da uvek želimo profesionalnu negu. Vi prosto imate i sertifikat i jednu potvrdu za ono o čemu govorimo. Ćao Nela, dobrodošla kod nas u Refresh. Salon Refresh postoji već 4 godine. Fizioterapeut sam, kao što znate. Školovala sam se kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Dakle, ono što je bila moja želja i zamisao je da u Kragujevcu postoji centar u kojem bi masaža bila prvenstveno zastupljena, pored i ostalih usluga, naravno, koje klijentki ne žele. To su depilacija, nega noktiju, nega ruku, solarium, tretmanje lica. Postigla sam ono što sam želela, dakle, postojimo 4 godine, sarađujemo sa vrhunskim svetskim kućama kao što su Talgo, francuska kuća, Ela Baše, takođe francuska kuća, i Klap, nemačka medicinska kozmetika, na što sam posebno ponosna, jer evo već 2 godine sarađujemo sa njima i jedini smo sertifikovani centar kao njihovi zastupnici u našem gradu. Samim tim, tretmanje lica i tela su takođe specifični koje mi ovde radimo. Mi smo danas upravo videli jedan jako lep tretman koji se zove Polinezija i njega prosto preporučujemo i kao pripremu za ove letne predstojeće dane, a možemo i kao negu nakon mora. Tretman se sastoji u tome, znači zato što je prvenstveno inspirisan lepotom Polinežanskih ostrva. Ono što je jako bitno je da celokupan tretman predivno miriše i samim tim prelepo i neguje kožu zbog sastojaka koji su prvenstveno bazirani kako na najskupljoj vanili, najkvalitetnijoj koja potiče sa ostrva Tahiti, tako i kombinaciju, znači, te vanile, ljuspice vanile i kokosa koji su u vidu pilinga i peska, belog sitnog peska sa Bora Bora koji se nanosi na kožu. Počnemo tim pilikom, kasnije masažom koja je specifična jer se izvodi mahana uljem koji predivno miriše, sadrži aromu od cveta koji je specifičan i koji je prosto predstavnik ostrva Tahiti. Nakon masaža koja se bazira na mahana ulju, nanosi se prelepo svetlucavo zlatno ulje koje takođe potiče sa jednog od ostrva, a to je Ralatea. Dakle, ceo tretman je inspirisan prelepim ekstraktima kako voćki, tako i bilja sa celokupne, znači, polinežanske regije. Prelepo miriše, predivna je nega za kožu, hidriramo kožu, koža dobije više na elastičnosti, negujemo je, a uz to vršimo detoksikaciju tela uz masažu, pa gde ćemo dobro. Odlično, s obzirom da, evo, leto počinje, plaže će biti hit, definitivno kako ovde, tako i sigurno na moru. Kako možemo i imamo li vremena da se pripremimo za more i da se oslobodimo celulita, s obzirom da veliki broj žena ima zaista taj problem? Da, što se celulita tiče, ono što prvenstveno želim da naglasim je da svako ko vam kaže da celulita može da nema uopšte, znači na celokupnom telu, to prosto nije istina, da ne kažem da je laž, zato što je celulit nešto što postoji u organizmu svakog od nas u manjoj ili u višoj meri u vidu masne vode. Ono što je specifično za mene i moj rad, kao i za salon Refresh, jer jedino u gradu radim tehniku limfne drenaže i imam sertifikat za bavljenje limfnom drenažom, jer prosto to je takva tehnika gde prosto nije dovoljno samo da naučite, već da ismete da se bavite njome, jer je jako specifično i mogu da izvode samo medicinski radnici. Znači, morate da budete fizioterapeut da biste mogli njome da se bavite. Limfna drenaža je potpuno prirodna tehnika masaže, sastoji se u prirodnim pokretima, nema motrice, nema bola. Dakle, krećemo uvek od masaže zglobova ka većim limfnim čvorovima na telu, da bismo potpuno prirodnim pokretima izvršili detoksikaciju tela, jer uopšte limfni sistem je bukvalno rečeno kanalizacija našeg tela. Sve što ne valja mi putem limfi izbacujemo kroz mokraću stolicu iz našeg organizma. Dakle, tretiramo prednju, unutrašnju, zadnju stranu nogu, kao i gluteus, bokove i stomak. Ono što želim da naglasim je da drenažu koju radimo na stomaku izvodimo tako, trenirajući tanko i debelo crevo, tako da svako ko ima probleme sa probavom može dobiti ubrzavanje metabolizma i samim tim regulisati i taj problem.
i u najkraćem mogućem roku mi postižemo zaista zavidan rezultat. Već od 3. tretmana možete primetiti promene na tkivu, smanjenje obima, a do 15. tretmana, koliko je potrebno izvršiti u jednoj cijeloj seriji, zaista vidite i golim okom da garderoba bolje stoji, tkivo je zategnutije, tonus je bolji, nema više onih viškova koji su vam stvarali muke i probleme. Pomenuli ste nam kuće sa kojima sarađujete, u pitanju su profesionalne svetske kuće koje definitivno imaju dobar renome i priznate su. I šta nam još preporučujete iz njihovih najnovijih kolekcija? Ono što želim da preporučim, pored celokupnog anticelulit programa koji je sada i tekako zastupljen i tekako aktualan za smanjenje obima, postoji i Talgomins koji je najpoznatiji svetski tretman. Oduševljena sam bila kada sam videla da jedan poznati salon u Dubaju sa velikim renomeom i ugledom radi taj tretman koji imam ja u Refreshu. Znači, to je ipak neka moralna satisfakcija koja vam potvrđuje da zapravo radim dobro, dobrim kućama i dobrom kvalitetnom masažom. Talgomins je tretman koji se sastoji u tome medicinski patent, ali se sastoji u tome da prosto vrši razgradnju 24 časa od nanošenja tog preparata putem masaže, vrši razgradnju masnih ćelija u organizmu. Dakle, nešto zaista jako efikasno. Dakle, Frigid Algo je sledeći tretman iz kuće Talgo. On jako dobro detoksikaciju tela vrši i smanjenje obima. A sledeće od ulja što mogu da preporučim je ovo jako interesantno ulje nemačke medicinske kuće Profesionalne Club. Ono prosto u sebi sadrži razne biljčice koje vrše dobrobit za organizam, time kada radimo terapeutsku masažu koja je isto zastupljena. Dakle, svi ti sastojci koje ono sadrži u sebi pospešuju mikrocirkulaciju i razmenu materija, tako da mi dobijemo zaista relaksirajući i opuštajući efekt, recimo jedan divan antistres tretman. Isto tako koliko imate bolove, tipa lumboišijalgija i razne druge probleme, možete im se obratiti, radimo i te tretmane. Dakle, zatezanje tkiva, detoksikacija tkiva, smanjenje obima i razgradnje masnih ćelija, to je ono što ovog leta želimo da priuštimo našim klijentkinjama. Osim sjajnih tretmana tela koje sebi možemo priuštiti u salonu Refresh, stručna nega očekuje nas i u oblasti nege lica. Brand menadžer kozmetičkih kuća Talgo, Ela Baše i Klap upoznaće nas sa samo jednim delom onoga što nas u Refreshu očekuje. Drago nam je što u salonu Refresh možemo da se upoznamo sa vama i drago nam je što ćemo od sada biti u prilici da upravo ovde dolazimo i da sredimo svoje lice. Koje nas to kozmetičke kuće očekuju ovde? Ela Baše je nutridermatološka linija iz Francuske, znači profesionalna kozmetika. Gospođa Ela Baše je prva dama koja je otvorila kozmetički salon u Parizu i prva dama koja je izbacila kremu sa voćnim kiselinama, znači 1936. godine. Talgo kozmetika je takođe profesionalna kozmetička kuća koja se bazira na alge iz mora, znači bogate mineralima, vitaminima, i Klap je medicinska kozmetička kuća koja je onako u koraku sa vremenom, radi na tim inovativnim sastojcima u anti-age tretmanima. Najnoviji tretman iz Klap kozmetike. Tretman je na bazi matičnih ćelija iz crnog grozda, na bazi hijaluronske kiseline. Prvo se uredi peeling sa ugljem, znači da bi se skinule nečistoće sa kože, i nakon toga se radi masaža sa serumom koji u sebi sadrži hijaluronsku kiselinu, matične ćelije, znači iz crnog grozda, i nakon toga se nanosi maska koja je termomodelaž maska. Ovaj tretman preporučujemo svima, znači preko 40 godina, onako za osveženje kože, za zatezanje i naravno regeneraciju ćelija. Pretpostavljam da postoje tretmani za različite generacije, s obzirom da ste pomenuli ovaj tretman za onu generaciju preko 40. Sigurno postoji puno tretmana i za mlađu generaciju. Jeste. U salonu Refresh možete dobiti i tretmane kao što su tretmani hidratacije sa ekstraktom hijalurona iz vinove loze, on je za ove mlađe. Zatim tretman sa ekstraktom iz maslinovog lista, on je za ishranu kože. Zatim tretman sa kiseonikom, on se preporučuje svim kožama, pogotovo mladim, koji puno rade, koji su umorni.
onako za osveženje kože, to je jedan jak antioksidans. U salonu Refresh se radi oblikovanje obrva metodom Anastasije Soaresa Beverly Hillsa. Anastasija je napravila čitavu teoriju oblikovanja obrva ovom metodom, tako što se gleda oblik lica, položaj jagodica, oblik nosa i na osnovu toga se bira šablon. Brojni profesionalni tretmani, odlični efekti i zadovoljni klijenti. Na ovaj način se ukratko može opisati salon Refresh. Savetujemo da ih posetite i svoje lice i telo dovedete u željenu formu.